Inače, audio je fantastičan. Mora da smanjimo malo zvuk. Da smanjimo. Ne čujemo se, znači ima fantastičan audio, reprodukciju, super. Jednostavno fabrički kompjuter, skoro nov, impresivno radi i veoma je brz. Normalno kada mu oslobodite memoriju, očistite sa CC cleanerom, to će još puno brže da radi. A da ne pričamo o igricama. Dovoljno. Dovoljno. Sada da vidimo performanse pomoću programa Spacey. Najbolji program za takve stvari. Kliknete, kažete yes i čekate. Eto, to su performanse i ništa više ne treba. RAM memory 8 GB, ploča vrhunska, podržava sve brzine interneta i G5 mrežu, da napomenemo, pored G4. Tako da ovaj kompjuter ostavlja pozitivan utisak i normalno sa regularnim programom Windows 10 Pro taj utisak je još jači. Evo ovdje otvarate o PC-u, možete isto da pogledate ukratko samo. Normalno tu je DVD drive, dva puta možete da kliknete kratko i otvara se munjevitom brzinom, kao što ste vidjeli. Prstom vraćamo. A sada ovdje izlazimo. Ovdje imamo za hard disk da se vidi nivo kvaliteta, provjera, isto yes. To je isto siguran program koji brzo obradi. Izađemo na dobro, traži licencu. Evo vidite. Excellent. Odlično. 100%. Eto, vidjeli ste. Dobro. Evo kako. Hajde još jednom da probamo otvaranje Google Chroma. Momentalno otvara. Fenomenalna brzina. Evo kako gasimo. Tu i na shutdown. To je isto veoma važno. Da vidimo kako cooler radi. Evo ga cooler s ove strane. Ne može baš da se vidi. Dobro, ugasilo se. Eto, to je to.